njahi mahio edana nyamene asike eva alishna eshe eva ishela yenga dinda yenga zakemke na si totoshia anake ahi kpere okoma yanzuma awulai mo odo azubieku le ahemfo mo otozo nsa le MPs ne DCs mo be wanzuma mo beva dongu bezi keke bidie nzamane baba bazi ekela yedaba mu a asi yebizaba ahe nyamne edo yemu a yongwa no ma ye awonsesbe o ma ya ngba ye rie nzamane ye ezie ekene ene edindele ene adada echi mo ye be agbara ye du duma kanzen adinduro ne anwo edweke adinduro ne anwo edweke na nzama today azo ye be ba the platform ka but enele biara te enele jani biara nzama today platform me dan ko mo de ko me be ele bi adwelera be from ye me Isaac Solomon mo ke fe kwanzumi na be from kwame na tai bia me nimdi ma mala mienza mo dan ko odeme sa Venezuela ye baba de be biara ye jechi idi ma mala mienza be kamo ye ngazake mekani emuala midi ma ahewu akpakani enu na na adom na oro pare ye da wasake ye say ha wo nzama today platform ye shi azola beka adindure mo yeruma ya do iduma wo egwa bagwasi ansa na bia rinwa nkoma beka adindure ni a mede ma obukenzo ni adindure ni wakaka adindure a e mara ke bia efi wo manazo waho ayo manazo adindure ni koda ko gonu ekpuni okay maybe basake ewe via yobo so to adana ko takwa de baba idu adana na tezo ane adindure ni ye yele kan wejaka adindure ni e mara ke bia adindure mo ekene enri eneke ezeneke takwa de mo ba basake mo takwa de o ke mo nu anje moti imo odakwari adindure bi ani abi baby zake odakwari adindure na adindure ni yala adindure yala chianwa adindure yala momo adindure ni anwo kamera ka mo ba mu malani be ko bieva boot bieva shape sana adindure america odakon kodore so okay ye ba di ma mienza o si adindure bele nu ekpuni don na se mo wo nzama na se me dua adane mo ho ngaranya oke me dua adane na mo mte feel Ghana mane nienu mete bo Ghana enu se mo feel wo mama kare moti okay ye ngazake mechanical adindure ni dwekare etegwaza me di ma na ese etu adane a nyane boni yo dike nzen eye na wa ho wadu adin wavu wo mane nu wa ho awejane no ko mane nu awon ayesiu but ndawase ko bizam kwenya shi but umu are nyame ni joke but mama mado ede yemedie ma nzema emedie ma nwozoa nonga male ne ebi amado ko de ketu adana se mo idubie be se mo iribie no mo te bibiera omunyo benyum nze ayomo edubiere la anga bizenu ansa na kedu adu no wadu senti arake wani a ebanwu benwi enyo badu zo hania an so nu ama area ni a obazo na ojeje okay obazo na ojeje ma onu arake hadin drone mo yare kan wejo ke ka aklara eretu adana hadana mo retu da ezeke enrine eze ena hani so onu bebazi akonde fombom tokuma ebenya bi wari na adin drone ba wani ba la riyon aso adwono wonzama ansa na eba etizo na adana okay adwono nwre ma se bize nu a kwa wadwone ahụ follow up wadin drone oba is successful go bari abụọ but ye nzama maraga oni ge minya mo biara ba de miza sentiale ke benya kala freye agent travel agent bi na eva ya zo that is why it was okay ke bi ankole kem tu adana because ezeke ogun ka mo na eru ala idu adana ni adu do medura ezmo orokonua enzmo orokonua but da ko kama idu adana da ko fune ke tu bi aso biala na yinim die mo zo eru a enzma azre na zo anze adindunua bi ba ga nya bi ba survive bi nga survive ko dere enkwane be di beti ngoko ko dere yo yede ma mienza ye de one wo platform eshi azmuko oli nzima today platform na mede ma mienza se ye ba ke mo wo nzima na se mkunde ke mitu adane
na me say nyamo me de me minza eya vindenu awo amanva wo vindenu awo amanva anake elikejen awiejani su azola ya ba ke what is animal wa de na Dubai ekele wo pe everything nu wonzi evra motwe nu ayo moki be ba ba sheme ka ze hene ma mega msemidie male ejaminza na me nzima mre ba adin le nuaka mba odike mba mtine anwoke no mo edomu na eneti ansuwa mo wejimanu mo ejimane afma wosuwa o ma wo kran ne o ma ode bia adin le nuaka mkra mba tine anwoke no mba wase obuza kwenya mra kambo mda wase medima mda wase ko mama dan kam zamane wo za ade ka wo ni abu medima ade mama dan zamana nya ma ha wo e bala bora ne ma poro wo e poro wo e ba din kaka madama nya madama madekeze ne medie mai mo dekeze yelle nya yezukwanya na don ya e fi ado nzima to the platform e azwa na say me say ha mo wala halala o nwokra ne a osurai e shetia yelle zai adone yezuzu ya fi ado nzima ama medie ma mo retie ma na anye aya nwozo ama awi no mu ara medie ma kedu kaka mo bodo mi nuna o mu avi agent travel agent enzeme manzo me no wa yara obosko wa wuram sanu esekune ketu ada adana metu da erineze ba wakane ba neke erineze neke ne obama wo vesane ogwanua ekpini na mo she yira vesane ogwanua ekpini yalla tourist visa and desert visa tourist visa and employment visa sorry na me de ma be ka tourist visa na odanko obukedu se mare ekparare krata okay bo akpala ahre ni nzen waza na be ka employment visa no for odanko obukedu employment visa no okay eba ema nzabia ko okay jiman mo be ma wo employment ra eba be ka ne oba be ka ne why ejima mokimo nza moto mo se eba na sa are chimboba se eduma na anwona na taye wa yi dia are chimboba kwa se ejima bo me de ma moti tourist visa ne employment visa ne bonia esuzu ema ye medima nzema ma oba abo aba ame suzu ekpara mo nza tara ka ekpara na waza jo ye de ma mela ye de wonela osuzu ke ekpara mo nzala ye ekpara mo ekpara nu wazala imo kuro ke eba ekpara ya enza mo ke ole visiting ye employment na se inya employment na medima de bia ba hozo jo yama medima kunya mo ozorin don na to fo e ba do na edo experience anake edo de bi chimo e ba ho wa vane UAE anake Dubai mo e bi ejo so ba Dubai la medima adele no afurechi woka akwafa tunua ama e medima nzimama adanko ba fa betu ba onfure ama sebere ba banwu elkamo be bobeti banwu nyane ngoko ni nyonyo bi mo nzen odike be ye medima buara elo de no problem ejoke biara na kane but besa na megwa ekuni ma wa no e para krata ne tourist ne employment ne moduma ma shobo employment visa ne employment visa ne imo ewo Ghana enzima menje be biara ma wonua enzima dweke yele kan men Ghana ejane sense ala kamera semani okay men Ghana ejane men Ghana dongoba en Ghana ne dabi enzima dweke kamera kan most especially because already bi mo ohia enzima dweke kamera kan ele semani na be ma wo employment direct employment visa na la for UAE you are good to go on vane se kapre be tu awu se nzo bi o mugi ma be nyar ka wadu ti on ejoke biara na kane na eshi za employment visa ne nyana ne odanko ono a yesi but odako ono a yesi depending on ahamo nzo ne e ba ru on zanza ke be nya wo connection employment visa ne mo or pare mutime kanvo me fa ma ye medima enzema mo senior company ba ma employment visa dia nzi wa dan adindro dia mo send ya ke we say edibia o ma edie ma odako nzo ne iribi na mpezore edibia ma edie ma iribi
visa zure e mo pare employment visa na e za ko mi kechi me fan ba tourist ni a e mo ya ro bo